Malta saħħet il-pożizzjoni tagħha fis-settur spazjali billi ssieħbet fit-Trattat Internazzjonali Artemis Accords tan-NASA u d-Dipartiment tal-Istat Amerikan. Il-trattat li jinvolvi 20 ta' pajjiżi u kumpaniji privati jara missjonijiet u operazzjonijiet fl-ispazju favur esplorazzjoni sigura u paċifika għal użu aħjar ta' dak kollu li jiċċirkonda d-dinja. Il-ftehim ġie ffirmat f'ċerimonja f'Villa Bigi l-Kalkara mid-Deputat Prim Ministru Ian Borg, il-Ministru Clifton Grima u s-Segretarju Parlamentari Kita Zoppartitanti fisem il-Gvern Malti u l-Ambaxxatriċi Amerikana għal Malta Somers Vargas. Din il-qabża kbira l-pajjiżni konformi mal-miri nazzjonali fir-riċerka u l-innovazzjoni, inkluż kif speċifikat fil-Viżjoni Malta 2050. F'messaġġ fuq il-medja soċjali l-amministratur tan-NASA Jared Isaacman tenna lill-Aġenzija Spazjali Amerikana tqis dan il-ftehim bħala pass importanti f'aktar kollaborazzjoni internazzjonali. Today, it's my pleasure to welcome the Republic of Malta to the Artemis Accords community. By joining this growing coalition, Malta affirms a shared commitment to peaceful, transparent, and responsible space exploration. The Republic of Malta is no stranger to international cooperation in space. Malta's decision today strengthens these ambitious goals and what we're building together. Congratulations, Malta. Il-rappreżentant tan-NASA fl-Ewropa Gregory Menn ukoll kien preżenti għall-iffirmar Villa Bigi. Id-Deputat Prim Ministru Malti qal li f'kuntest globali fejn it-teknoloġija u l-kompetizzjoni strateġika jiżdiedu, dawn il-ftehimiet jipprovdu qafas komuni għal imġiba responsabbli u jsaħħu l-fiduċja bejn il-pajjiżi filwaqt li jsaħħu wkoll ir-relevanza diplomatika ta' Malta. Il-Ministru Grima u s-Segretarju Parlamentari Zoppartitanti spjegaw li dan il-pass ipoġġi lil Malta f'settur innovattiv ta' valuroli, isaħħaħ il-kredibilità internazzjonali tal-pajjiż u joħloq opportunitajiet ġodda l-investiment, għarfien espert u impjiegi ta' kwalità. Permezz ta' xjenza Malta l-Gvern diġà qed jaħdem fuq qafas regolatorju legali biex jissorvelja attivitajiet spazjali, inkluż abbozz ta' liġi nazzjonali.